Ebyo nababigambira hakwendera omushomo gw'abebembezi b'abantu abari kutura n'oburema ha mibiri yabo oguhereza ebiro bina hari Sun Beach Hotel Kabwohe omuri Sheema Municipality. Omushomo gubire gutebekanisiibwe ebitongore bitari bya gavumenti ebiri kurwanirira obugabe bwabo ebirimu ekyana Northern Association of the Disabled hamwe n'ekyana NUDIP ningashi National Union of Disabled Persons of Uganda. Tereza workshops niki n'ebintu kabishatu ekyokubanza mindset change ningashi okuhindura enteekateeka y'abantu obwire koshanga bakugira ngu omulema bitu n'omuntu. Aba bakasharamu kutandikaho ihuriro ya inclusive education kweta okushoma kwabo no mu mashomero ga gavumenti nk'omuringo gumwe ogwo kunywanisa abeegi boona hatari mu kushorora. Nazara omwana azara abana be kunkushanga omubi yazara mu murema agoshanga ogwo yazara ari omurema yatandika kumushoshora ombandi abandi kwibaza ishomero omurema tiyabaza kumuteka ishomero ebyo kujwara kuyagurira abandi uriya naza kumujweka ebikuzi so ntero muranga abazire mwena abina abana abina oburema ruyare mbareberere nk'abana abandi. Okurugerera ha ripoti yashohozibwa omwaka ogwahwire abantu 12 aho abantu 10 biine oburema ha mibiri yabo kandi ahari aba 6 nibo bakiri omu mashomero. Twaketegereza imbere y'abantu bariho oburema abo kuba banagirira wareba mu one of the participants yanatugira ngo bakashanga omwana amazire imyaka 3 y'umuntu. Bwanyuma y'omushomo ogwo bahirwa amabarwa. Gasha kwa mayu katwachiri.